Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ini bahkan ni ka Sadar PS ka khot saya angot ki khot jong KSU kata yang bagi sama mevian beri khot jong kamati circle ka khot ki kalong matau dan ko ka FIR buat abang ila kali kata FIR ila alap ka don ka kamdan ira rei di taki jing trap stop kani ka jingle jong ka police department kalau ka dajik semua penduduk bersih ni penting besmit ni mereka wega kerwak besar kalau bah kani ka jingle kamdan ni kum kata penting besmit ni rai kena ai mesim syu ni menyai khon menyai dawa yak sarkar nak sarkar pedeng menteri kam ni ya online permit bat kumjuru hamtam ka sarkar Meghalaya menteri no mardor yaka MRSSA hangni hajala jingi ketika sumut tu sumut nak kalian kesempatan Harap iya sih. harap ang bangi jong kecil ni tay mereka Kamnan keji penat kendan. don de ngam kemau kita kemau Dalam tu multi circle. But dari asno ke iba pasen yang multi circle lah. Lakukan lagi. Ini ke ibro kita kading kamu dong sarkar bang polis department banyan bertim persmet itu kat seng. Iku abalkan dong saya sarkar dengan kami ke ILP menteri kami ke RSSA kading kat dupi man kasih berpikir tiang dari kemau kat seng man kasih kan yai kan rai mendia ne pok beri no kini masih wang sarkar